Akagwe kagwerira abantu ba Kakindo tauni kanso omu disiturikiti ya Sheema aho omushomesa amanyirwe nka Victor Mwesije ayishomero rya St Benedict Kakindo Technical okushomba muk'abandi arikuza kumushambanisa bita kafa bari mu kikorwa. Omukazi abena ashuburo ebikadaho mukatare kitwa Kakindo tauni kanso swabira arkastoma witu nkaba boda bena twemirimo yaba naza kushopinga mbara abena tekera abana bitwa ishomera primary abena korra no mukatare tukunda kumahagera mwene kaba Akagwe twareba twashoberwa nkitwa ba boda mwese tugire ngo noba mwisire ba mutayo twacenga nitwe. Mwesije Victor owo mukazi Afiire bari mu kikorwa abire nararo mu staff quarters za technical ahari kushomesa ngo bibireho yiruka yaburaho ahibwanye magambireho mukazi we ngo abire ashombirwe omukazi yamufaho bari kushambana ahabataka na police babitahiremo nikibasa kubaho nkeki osanga omuntu wabonye n'omuntu omwino munzu yaferamu kandi ari munywani wawe orukumwezo nisanka omuntu tukamanya twine ndwara zitu nyingi omukazi ayine ndwara esa n'omushana abayine ndwara ubu waterwa umutwe obakaje naramushiya kukiza amani ebyo no manya kubara barure ebyo tusire tukora bashije ya mbere bizuma biri bakweta banibi baragura. Afiire amanyurwe rya Los arukurgo muri Kakindo bita Afiire omuri kabirizo mu tauni kanso ya Kakindo kandi abataka nabagira ngo omukazi atwire nakoragana no mushijogu okumara bwire buringwa. ubwo amarayine ari n'umukazi kumuka mbwenu hata bwena abashomba kweta kushomba abashombere kandi ekibiraho abantu kugira ngo no kubanza ningo nagwamahera ukwejo ebyo bitwirembe baho munsi abo kuba nkitwa bamwihinekera abo kirabire. Police eizira hamwanya kutwara omugenzi bito muntu oreberero Afiire ahabirari habire hariho mumanyiso ngo Afiire bari byo mbonano kutari kugira ngo bamutugire ninga shiba muhosere kandi police hateriyo nehiga Mwesije Victor okubishoborera ngo kubigenzere gasha kwa Sheikh Abdulatif.